Ko tatai reiki mo tolu I he whata koe ni. Wahau ko atu ai tau polo kalama anga maheni, whakawike ua, koe tātālanga whakasokolates, koe talanoa ke hela kalaitasi o FSO, konga ni maini, koe hoko atu pe. Ko whipuke whainga maare ko ni ke whai whatapu ki he talamalu e whanua, pe he whoki he talamalu e lotu, pe mo talamalu e ako, kai o mai hangofua ke whai atu ai hoko atu ai tau polokalama. I he tau polokalama whamui mui ke a Heraclitus, poko Heraclitosi o FSO, na kuhanga ai o kamata o mai ai talanoa, whikauaki pia mo e whakaukau mahuinga e ua, Heraclitosi, ai ako e talanoa ki he locus, pia mo e talanoa ki he awhi, pe koe whaia, pe koe lo kasi. Aia te uto e ki whamanatu pe, koe uhinga koe Heraclitus ke he locus, na kulawe ki ai e pukulam whamui mui. Koe locus, koe o ku uhinga wharahi, o ku uhinga ki he anga whai, pe mo e whaunga, pe mo e ngahi mooni urunga anga o e atakai, urufonua, pe mo e wawaloa pe cosmos. Pe he Heraclitus ko ngahi mooni ko ia. Ia te kina autolu pe, o kehe mea te kina autolu, koe locus ia. I ono uhinga uluaki. Pea i ono uhinga wa, aia ku mataitohi lahi a e la, peko e alko ia i he locus, i he locasi, i he uhinga whalahi. Pea koe uhinga whaasi i rewa mataitohi si pe a e la ko ia. O ku uhinga ia ki he malawa he atamai o e tangata, ke ne hanga o ilo i atu. A e ngahi angai whai founga, pea moe ulungaanga o e atakai moe wawaroa ia te kina tolpe. Aia koe locus hono wa uinga whasi ia. Pea nā kuhanga o pehe koe foi process, koe foi halanga whanonga koe ni i he eko wakai. Koe locus whakalukufua, koe malawa e o tau atamai ke tau whakauhinga i atu. O tau mahino i atu. Ai anga whai moe whaunga ngā ue, moe ulunga anga o e atakai, hono ngāhi mo ni mea. Ai ulufunua moe atakai moe wawaloa i e te knautorpe. Pea koe fwoi whenga o e aki ko ia o ku tae mamotu a hono anga. Aia koe uhinga ia o e locus. Kau toi ki I whamanatu pe o lawe ki e uhinga ko ia o e Heraclitus ki he awhi, ki he whaia. Aia koe ongo fwoi te toi whakaukaura la hifo ke. Ai koe ne pehe koe awhi, koe tupu mai ai mea kotoa pe mehe awhi. Pea koe mea kotoa pe o ku foki ki he awhi. Pea o ku whakawhetongi aki ai ea, pea moe mea mo oi kotoa pe moe awhi, pea koe tau tupu mai mea ai. Aia koe, hange koe kulawe I he tau proklama whaosi. Koe ea ngai whakaukau hena ne toa mai me kau tama filosefa koe ki mua I ai. Tau te whito ke tokotoru I loa pe ko ia ko Thales, Anaximandra mo Anaximenes, pea mei Militos, Militus, I Ionia, I Asia Minor. Pako FSO foki I Ionia mo Asia Minor. I e kuonga koe, ki mua I Socrates, ki mua Socrates, I Asisu, I Centuriono ki mua, I Claisi. Peko ne uhinga ne tala noa ke whaia, ke whaia, ki he awhi. Pako e awhi koe tupu anga ia o I civilise, o I mea kotoa pe.
Pea koe mo uianga mea ko tō pe koe afi. Ka pōpehe i kai ke aha afi, te tau os. I he tala noa he aha koia. Aho ni whoke koe ngahi i via me hanga whetonge afi, a me koe uhila, koe aha tomi, koe ngahi mea pau tānaki atu ki he wai iwi, mai me he ea, ka koe tala noa eni ki he kuonga ko ia i he whakakau koe o e afi. Moe locos i he tala noa e la klaites, Kau hoko atu, i programa ko sina, pe he te toi whenga peke i tala noa i e sokoratesi, i a Heraklaitasi isa, pe te hoko at lewa ai, sio pe he tau alu koe ni, pe te tau toi alu ka Heraklaitasi i he programa hoko, ka koe kulere i he aho ni a Heraklaitasi pe. Pea e whenga i he tau programa hoko, pe ka programa hoko mai ai ki mui. Koe siofi ai whakaukau ai Heraklaitasi moeanga hono whakauhinga i Professor Futahelo i e ne tohi koe Heraclitus of Ephesus. Ka koe aho ni ko whi mau ke uhanga o mai hanga i whakakaukau ke a Heraklaitasi ki anga e ne whikau aki pia moe locos, pia moe whaia, pia moe afi. Kau ka mata i he locos, Koe ai whakakaukau a Heraclitus ki he locus, pe mo ene pehe, koe locus, koe me aia, o ko i he kamata pe koe i he ene tohi kou pehe koe tohi nane, neo o tāra ngai lahi, ai koe on nature ai ngoe tohi pe koe kona tula. O ko pehe he fua fragment pe, he ki foi kupu i whamatala. Matui koe fragments, koe ngahi konga whamatala. Ai tangata koe nina kenge ne whau hatohi kakata, koe ngahi konga whamatala, pa pehe na ne hanga whatahataha. Pa pehe whanga nina to whatahataha, ia tangata ko Kratos ki mui, Kratos. Kau whoki mai, koe ne fua fragments, pe koe ne kupu i whamatala, whanau lea loto koe ni. Nane pehe, koe loko sia, o ku ikai mahi no ia e he kakai, e he tokorahi o e kakai. Koe ke mahi no e kanauto. Pa kone uhinga ki ai, koe loko sia koe ilo i koe, ai anga whai, moe whonga whai, pia moe urunga anga mo oni, o i atakai ulufonoa pe moe wawaloa. O ku ilo pe ia, ehe tangata filosefa. Tangata o kune mo ui, o kune nofo, o kumi hakiri wakiri. Ihe aha moe po ki he ngahi mo ni mea koia. E koe whakaukau e ta. Ne pehe koe ke mahi no ia e kakai. Koe whakaukau e ta na ne pehe. Aua te mousio mai motoro kahau, pa aua te mohanga motoro tai e koe whakauhina. I whamatara a Heraclitus. Ka mohanga motoro o tari pe ai locus. I hono uhinga wharahi, na urawe kia nahi, pe mui hono uhinga whakasi. Eia koe whamatara e koe a Heraclitus. Aua te maunofo o tari e mea kou talatu. Ka mohanga tari, ai ngahi mo ni i mea, i atakai urufunoa moe wawaro. O ka pau, te maunofo o whakatotoro tae mamotu ki ai o hange koe whai. Aia o hange hataha filosefa. Koe ka matabeke ne hanga o mai ngahi whakaukau ke hulu. Ka matapeia a ene tohi. Peko ene foi fragment. Peko ne kupui. Pupunga lea uruaki. Aia koe mea e tāna ne pehe Heraclitus koe locus o koe e ne whikau ake ana moe lau maari e. Koe sukos, koe foi lea whakakarisi ia ki he
e soul ki he. Whainga lau maarie ilo lo loto maolunga. O malawa ke makuia e locos. Koe whirea whakarike tā koe makola sukos. Koe makola sukos koe whirea na ngā o ake Aristotoro ne pehe. Koe toko taha ia o kuhange ha statement. Statement i e ahon. Tangata atamai ia no fotu tufunga. Tufunga whonua. Ai whaunga wha politikari o whonua. Pene pehe. Koe makola sukos koe toko taha ia o ne whaifunga. O koe ke fu aluia o hangeha filosefa, pe o koe ke hao ta hange ko tangata politician nga mahanika pehe Aristotoro. O ku nofo ia he fo i lau maari loloto. He fo i lau maari sukos. Makola sukos. Pea koe talanoa koe kau foka mai ka hela kai. Teskani pehe koe sukos, koe soul. Koe mea koe locos. O kuiai hono lau maari e make. Hono soul, hono foi special spirit, koe sukos. O ku tupu pe ia te ia. O ku grow pe ia te ia. O ku tupu pe ia te ia. Ka koe lau maari e. O ku ihe tangata pe. Aia koe kuanga koe whakaukau kei koe ne uhinga. Ko tangata o kune mo ui aki ai whakatotoro. Mo eneri aki mo ui. Kihe ngahi, hanga, urunga, hanga whai, whonga. Mo oni o e atakai o whunua pia moe wawaloa. Pea oku iai e fo i lau maari e koe. Hena ne pea. Koe lau maari e o koe ke ihe, ai sou. Aia koe lau maari e whakataha i atamai. Pea moe spirit i loto o makuai foi whakaukau i sou. Nane pe o kuiai pe ai sou, ai sukas i locos. Ka koe kuanga koe kuhinga ki ai e ku mau hono whakataha ia ai atamai i ene whakauhinga atu ki he ngai urunganga mo oni o umea. Koe foi whikau aki whakai process hala whanonga koe ia. Koe sauria, koe me e pangune pehe o tupu pe ia te ia. O tupu pe ia i uhinga, koe alu ke mahi no iange e he tangata, pe koe tangata filosefa. Ai iai. Ai oi umea he uhinga whaka ontolosia. Ai o tau whoki maen ke he mea nā kutala noa ke ki mua. Ki he whakawhai ke hei. Oi a kei, pe koe fo i lea ia koe na ngāo ea ke anax mena, ki he tupu mai ha whainga mea. O kune whakatupu e mea kotoa pepa ku ia koe a kei. Koe a preon, koe fo i lea na i toi ngāo ea ke anax mena, o ne pehe. Koe mea ia koe o kutupu mai mea e mea kotoa. Aina ne pehe koe mea koe ke whangata. Boundless, koe ke anongata. Pea kua ngai whakai o tua. Mimi alue whanga whakau kua. Koeni, koe pehe. I tala noa koen ke a ke i ke unganga. Koe pehe. Ai o mimi kune pehe koe tupu anga e umea. Koe a ke i he tala noa kai tesi e i tupu anga. Koe ku wakai ke ai. Koe afi. Ai koe ne uhinga koe pehe, o ku tupu mai e mea kotoa pehe, pea me he afi, pea koe a ke ia, ai fwoi rea whakarisi ke tupu anga. Koe a ke i ke hera kalaitasi koe tupu mai ai afi, koe afi. Koe tupu anga ia o umea. Pea koe malama peke tau pehe, koe a proleoni e uhinga anaximenta, ka koe afi. Ko locos ia, o kuiai, o kuikai koe tupu mai ai umea. Ko locos ia, koe urungaanga moe anga whai, moe whaunga whai ia, oe umea i atakai, pia moe. Vavalo, pia moe uruwhanua.
Pea, ko e tau hanga koe o ilo i atu i e tau whekumi ki ai. O ku whaia i he fo i lau maharie o e sukos pe koe. Pea o ku lokos pe mo ia i e tau foi. Wheinga koe ia. I e tau whekumi viviri koe ia. O ku whaia i he fo i lau maharie ko e sukos. Me ko e sukos ko e lau maharie o ku tupu pe ia te ia. Aia koe ku whakauhinga koe ki ai. Kasa, koe tupu ia i he hau koe ai mahino, ke tau iloange koe lei ki e o mea hoko i o tau atakai. Pe aku tupu ai pe e tau mo oi whakalau maari i e uinga koe na halakaitis. Pe koe ne ikai koe ke tau ilo i le lei ho tau atakai, pe he ikarewa ke tupu ai fo i lau maari e koe ne ukara noa ki ai i loto i e lokos. Koe whakakaukau i e tahana e tara noa ki ai Heraclitus, pako. O venga pe ke whamanamana ke to'o mai pe, ai o mea ke hulu aki, ai hanga koe ni i tau tara noa, Ki e o mea whikau aki mo lokos, Koe mea taha ko whetanga ki maina ne pehe, koe lokos, koe mea ia oku mawahe ni te tauto, aia pea oku tau whekau aki ki ai, oku mawahe, pea oku kehe ne tauto, ai lokos o kamata ake lalahi, pea oku iai e tau whekau aki ki ai, pea oku iai rewa ai o mea i he lokos, oku common, koe foi sunos, koe foi rea whakariki. Sunos koe mea oku, foi rea nai ngāo ake Heraclitus, sunos. Koe o mea oku common, oku iai, koe foi rea e tahako oku universal, Aia, oku iai, tau pehe, oku anga tatau, a common e moe, pa koe ai anga tatau, o koe a hinehina, tau whaatata. Ko hina oku mau i Siapani, mau i Francais, mau i Tonga, koe e lanu hina, oku common, oku whaitatau. Pe ku sunos, koe whi rea. Au ne pehe, koe lokos i he iai, i he atakai he ua whanua moe wawaro. Oku iai hono uwanga whaitatau. Pea, whia mau rewa ke tau ilo ki ai, kono anga e ta. I he taimta tau o kuiai e neanga o ku kehe, mea te tau tolu. Pero mahu inga ke tau ilo ai kehe e koia. Koe ngahi principle, koe ngahi tewhito i whakaukau mahu inga nea ke mea koe mo ui. Ke mea koe tau ilo, koe mea ke tau nofo. He ka pao he kai ke tau hanga ilo ngahi. Ai ngahi toho kehe, koe ngahi mea whaitatau, koe ngahi mea kehe, koe ngahi mea ku whepaki, malawa ro ke hala e tau whakauhinga mo e tau whamau ke tau mohi mo e tau nofo. Koe uwhakaukau mahu inga pito ia i tala noa koe ni a Heraclitus ki e lokos. Pea koutu i pe mahu ia whakaukau e taha, ko whemau ke toi tānaki mai ki hen, e tala noa ke lokos io, koe pe tau hoko atu ke whaia toi tānaki ke awhi, pe tau sio ai koe ngā koe tau taimi, ke toi whahu maanga ai whakaukau i e Heraclitus, i ene whekau aki pea moe awhi, pea moe lokos. Koe mea tāna ne pehe, oku iai ai u lokoe, koe pluria pe koe tūtoko lahi ai lokos koe sinkula, koe ne tūtoko tahai ai lokos koe sinkula kui koe lokos, whakakariki. Ka paurewa tūtoko lahi, pulula, oku lokoe, kanai pehe Heraclitus. Oku iai ai u lokoe, i mua, ai kakai na nautala noa ki e u ilo, whikau aki mo e atakai mo u whanua mo i wawara.
Ka nane pehere vai. Ko ulo koe koe ia. Oku ikai ke nao mao e nao tōru. Ai mo oni ai whamatala ke he umea koe. Ai ko ne uhinga ai ni ko no whakapoto e ne whakaikai ai whakaukau whakafilosofia a tare anaximenta mo anaximinis. Ai kautama meritosi i mua koe ai. Hanga e ia whakaikai. Ne pe ko ulo koe pe koe pru koe locos. Ki mua ia te au. Oku hala en a whamatalana. Ko au ia ko tala atu ai mea to tonu koe ki ono mai no i oe locos. Oi atakai urufonua pia moi o varoa. O ku whai aki ia ai nahi uhinga koe no kou talatu. Whakai whakaukau, whakai reason, ke la vai ke tau ilo atu. Ai locos, ai atakai e ngai mooni koea. Ai ko tui koe. Pena ni tala noa rewa i he ne pehe kou hala ngai loko. Koea ne whakatātaka a he siot pia mo homa. Ni pe na ko slave keki mo ne pe fu fa ngai na tala noa. Ne o na tala noa loto. Hange pe ko tala no pa ku hinga fa punake hange pe ko tala noa arthritis. Kana ne pe he. Ko ku tala noa loto aphorisms. Mo ku tala noa fa punake poetical. Tala noa uhinga fihi. Te paki, paradoxico. O kou tala noa au ia ki he mea o kumooni ko locos. Ko tala noa ko a heset pea mo houma. Mo ki nau tona i mua mai a. O ku nau tala noa whaka aphorism, fi, lot. Nau tala noa whaka poetical, metaphorical, whaka punak, heriak. Nau tala noa whaka paradoxical, uhinga ku fihi mo whepaki. Ka oku nau tala noa ki nau tō ki he mea oku i kai hoko. Koe u lo koe ia o kai ki hoko. Na kou tui oku whiunga e ku hulu ko ia ki he whekau aki mai locos, kau hau ki he awhi ki he whaia. Koe tala noa koe ki he whaia oku ia oku ia u te whito i whakaukau ia a kaitasi oku whepaki ia mani tala noa ki he awhi i he tawha ake taha pia toi ia e ne whekau aki i he tawha ake taha aia ko ene whepaki e he kutala mai hala kaitasi koe apreon i ka pau te tau ngau ake apreon e ka pau te tau ngau ake fo i rea whakariki mea ngau ake anaximenta ko ha mea tupu mai mea e taha ne pehea koe awhi koe mea peta. Ka e ta whaake taha ku ne tala noa ki he whepaki ai o mea oku lahi, oku multiple. Ne pehe koe nofo e whai mamani oku fihi ai o mea o nau whehanga ngai opposite ka oku nau matala. O koe ke matataha pe. Mu whatau ngai, ai mea ko whenga keiki whai matala. Oku ne pehe koe a whi ko mea pea i taha o ku tupu mai mea i mea ko tua taha pe. Hange pea koe taha ai e a ke anaximinis na i tupu mai mea ko tua. Pea moe taha ai a preon koe ai whamatala poundless koe iwi whakae taha whangatangata koe ne taha noa ke anaximentis. Pe koe vai i taha noa ke ai atalis. Mea pe taha. Whaka monisting na kustaha noa ke uhinga monisting. Uhinga ke mea pe taha. Koe mea rewa, ai ko ne pehe, koe mea ko toa au hai ka atoa ia. O alu pia moe locos, o nau alu pehe, koe nau tupu mai mehe whaia, mehe foi course, main course pe ta. Kai hiri ko iau ne o selepa ne tala noa rewa e ia, aia te hoko at ke ai i wikau, ki he whakakaukau o e whihi ta ngata, complexity. Ki he whakaukau o e liliu ta e motu ai mea ko toa pe. Koe ka mea tuma. Au to tom ke liliu mo mea taha moe awhi. O toi matalahi mai moea. Koe awhi o koe ke taha pe matalahi. Ka koe ke fluko mahino mai. Ko ne foki pea a hatraitase ke awhi me pehepe ko mea taha nai tupu mai mea koe awhi.
Neong o kuia i whakaukau koe whakawhetongi. Koe whihita angata, koe complexity, koe exchange, koe change. Koe whepake moe harmony. Koe conflict, pe moe harmony. Pe koe order, mo disorder, te tuka noa ke he umea koe ia i hene whekawaka moe afi. Ka koe ku poini heni, o kuiai ai whepake moe whiangahangai he tala noa koe na hera kaitasi. Koe ose ni tala noa ki he awhi koe mea e taha, tupu mai mea ko toa pe. Pa ni tala mai rewa iau matalahi e umea. Pe aku whepake whiangahangai e umea pa koe e nau whekawake. Pe aku whihi ta ngata. Pe aku liliu ta mamatu. E ne uhinga koe. Ka teu whenga ke ulawe ki ai i he wiki kahau. E koutu i mahau koe toi peha tau mini te whā makona. Kai tuku mai ki toi hanga pe o hulu atu hanga ai te toi whakaukau heni. Whawhewha naki ono ki awe si ko hara kalitaske kau tama filose whaingoa. Hau bea hara kalitasia e ta anoa katares Anax menta mo anax means. Ko uhinga hana nau pehe o ku taha mea, o ku tupu mai mea kotoa peke. Mo whatonga e maari e whakaukau koe. Ko tu koe lotu karisi, o koe o tua ko sius, o tua iau pehe koe o tua lai tahai. Pe koe rema ngahi o tua, o ku hoko hake ai, ai me ngahi o tua whiwhine ngai whemari aki mo ia. Ngai o tua nai tupu mai me ai me foi whemari aki koe. Ka oku iai e foi o tua e taha, pe toki, matala. Iai whake tala noa ia pehe koe kaukarisina nau o tua lahi. Ai ana e polytheism. Ka weanga koe wakai na e monotheism, na e o tua taha a karisi, na te iai mo nau polytheism. Hari e mo nau ngai o tua toko lahi. Ko tau tōru nei kai ke tau monotheism, e tau lotu motuana, nei kai ke aha foi o tua e taha. Ko tau tōru i tō ngana tau o tua, ngahi o tua lalahina e tōru, ko mai motua, tangaloa eiki, ko tangaloa langi e ue kau hamua, pe mohavea i kure. Ko ngahi o tua lalahi e tōru, polytheism. Kai ke aha foi o tua taha i a me ko karisi onu. Ka ko fia lawe ki ai, he? Pa koe, tau hao koe ki he lotu karistiane mo lotu siu, whakahepelu. Ka lotu whakahepelu foi o tua peta. Te ke te aha ngahi o tua. Pe ko hangahi, kupu e whekau aki, na me koe tu koe karistiane, koe mea koe alo, la mare manen mo e tamai, he? Age ko mata tolu, ma Trinity, whakaukau e Trinity. I lotu whakahepelu. Ka kuiai foi o tua e taha ko sihoa, Jio. Ko o tua lahi. Pea rewa aho no ngahi kupu whakawhotunga mai ia, koe alo mai la mare mare. Koe ki makehea koe, e lot whakaisia, memo lot whakaisia. O tua taha, koe, o tua taha ka kuiai aho no ngahi kupu e to. Whakaukau koe o Trinity. Mea me toke hau imela fwai. Se toka mata mai e se asi katolika hene ka mata. Pea, tuu koe lo tu katolika koe fwo tuu koe ai orthodox, o kuki na ki whianga ngai na waia e fwai whakau o Trinity. Ka ko hanga koe o mai ia ka ki tau tolu ke mo mea mai ki ai. Ko hinga e ku whaosi a ki ai tānoa, koe taha, ko Zeus, mo ngahi o tua. O tua e taha lahi, a karisma ngahi o tua. Tupu mai mea kotoa, whakaukau ke foi o tua lahi. Koe tau hao koe ke filosofia ne kamata. Mufadonga e mea koe nige. Alu pe koe tala no a thales ke tupu anga e o mea apa, toi alu pe ia, na tupu mai mehe mea e taha. Koe water, koe vai. Fokia ki foi course peta, main course eta. Foi tupu anga eta, ki foi a kei eta.
Tau hau koe kia Anax Menta. Alo pe koe ene tala noa ke he tupuanga e umea, pe te whoki pe moia ke boundless, ke energy, boundless energy. Koe fo iini e taha pe, i moi i he tupu mai e umea. Pe koe tau hao koe kia Anax Minis, to alpe ene tala noa o te whoki pe ki he fo i tupu anga e taha, koe ea. Pe koe tau hao koe kia Heraclitus. Toi tala noa pe Heraclitus ke he umea ke he kai toi whoki pe ia ki he fo i a kei pe koe fo i tupu anga pe taha, koe whaia. Nengo me tala mai e au mata lahi pe koe whaia au ku hu atu ki ai pe au tau hau mea ai pe au ku whoke u mea ki ai. Ka ku toi whoki pe koe foi a kei pe koe foi tupu anga au taha pe. Ta tau pia mo tala noa koe anau tolu he nau lo tu o ku taha pe ai o tua lahi a sius pe toki anu hui foi ngai o tua. Te tau pe here. Na e uhinga pe he kau ta mako uhinga ko no ke iwe sia mai he nau tui whakalotu me nau tui whawhananga. Pe koe anga pe ia mea nei au ke nau whakatotolo whakata mai. Kai fuke whakatotolo whakasai nis whakexperiment. Kanga pen ai viviri kumi hakiri mo fifiri mo wa vanga ho na wata mai whakai reason whakai uhinga. Koe whakakaukau koe ki he awhi, mo whakakaukau ki he whakaukau koe opposites. Whihangangai ai order mo disorder, pe kon maa mo tai maa, kon maa whana mo momoko. U whakaukau koe a Heraclitus koe. Koe anga koe wakai koe ne hanga hokos mai whakaukau pe a kau ta mahena i tala noa pe he whoki a Anax Menta. Koe ne pe he koe mahina, koe whetu u, koe upalanite. Koe wawaloa, koe awhi. Koe uafi pe, mau pā, pe tupu me uafi. Mo whatonga e whakaukau a Heraclitus, koe tupu mai o me a me he awhi. Kana e o si tānoa ki a Anax Menta. Malawa nai ke tau pe he koe a neanga o muia e whakaukau a Anax Menta. Nengo na ne pehe ia koe ne whakaukau pe. Koe whie whaose ake. Na e tā noa Anax Menta ia ki whakaukau o opposite. Whiangahangai ha mea e ua. Pea koe na fo i whaifio ko ia, o ku ne pehe, o ku mare ei ai mea ia e taha vai. Hange koe momoko mo mawhana. Koe tani koe na whitauraki ai, ka fuulahi ai de la tene hanga o kofu e mawhana, pe ka fuulahi e mawhana, ai momoko tene ka hanga o pure e mawhana. Hanga eia o to'o. Aia kune pehe koe na nai ne uhinga ke au pehe koe hange hano tautea e whakailao e mea koe ai i e tuku e koe anatula. Kana ane toi hanga ka matatala noa ke he mea koe energy pia moe force. Whakaukau koe force pia moe energy. I ene pehe o ku hū mai o ne hanga to'o. Ka koe ku whoki mai ke whakanau tānoa, hei te toi lawe peke au me pe. Koe tānoa Heraclitus ki he opposites, ki he whiangahangai. Ai mau me tai mau, mo momoko mo mawhana. Na e ostara noa pe ki ai, kamata tānoa ki ai a Anax Menta, hange nau lawe ki ai. Ka kou whamalo atu ho mo mea mai, ko tui koe tau ki ova ake miniti tolu, koe malo pe ho mo ki kātaki. Ke whakaawao te ngā poini na whaamu ke o atu. Ka i he wike ka hau, te tau tue hoko atu pe konga ono ka Heraclitus. O tau whakaose ngai whakaukau, o whikau aki moe locos, pia moe awhi, pia tau tuke aru rewa me iai ki a Heraclitus mo professor futai. Kai māloha mo mea mai, ka mo mea ko o whalai atu.